Athi vele bashujayele ukuberekisana nomuntu. Mara ngihlena aya kahle lapho. Angizwa. Nafika nayisayina. Nesaniswa umuntu omnyama nesaniswa likhuwa. Mlungu. Okay, uthize nijikile khodo small train code. Ngaya small code ngangeli date ngabuye labo bewindaba yegesi bathi ngibuye kumuntu la yafangisavela abanye ke basho bathi babuyelile khona so angazi uma babuyelile kwenzakalani. Okay, yeah, Ilona contract copy banikele. Ama contract la kasayini sami athi we transport yakhe yemali yakhe ayodinga ama agreement othatha Any contract, if you are making an agreement, actually it's a binding agreement. So you are supposed to have it there. Actually protect. So that can be it. and ezange afune nokuthi azange fune soshuka azange sifune siwafunde azange fune next. Abana any document ebayibeke ngakibo. ngibona contract it was just one page engiyifundile. Yeah, but i-page leya into engicakile ayina i-amount specific yabona, of which ngicabanga ukuthi i-main concern yabo la kahle kahle azini ukuthi bakhiphe imali. Let's say abasebenza, ngisho ukhumbula ukuthi umuntu uma angasebenzi uyaboleka or uzama iplan ukuthi athole imali ukuze akhone ukuthola umbereko azo-replace. Yeah, azange babanikeze. And then the question ukuthi umbuzo still engibuza ngithi kibo, why bathi bafuna abantu bengubo kuphela? Okhona mhlawumbe ongaba ne-answer for that? Umntazana wathi bashukela Vele iplaza le ibereka ngaboma kuphela. Bereka zange singene ngaphakathi sokubereka saphelela ngaphandle sasasayina ama-contract mara bebakhona abantu bebakhona bese ngamakhulu mara lethi ndaba esijamelele sisode kuphela lezakithi siyasayina Klase kuphi ngapha. Ngobe yazi bezithi abacomplain angani kahle kahle. Abacomplain ngendawo yeplasini. Bacomplaina ngalo muntu oba-recruitile. Lo muntu uthize kibo khiphani imali ethize nokubereka. Bona bakhipha imali bazi ukubereka. So now i-complain yabo ukuthi Athola ukuthi umlungu akazi next. yeah, because bona bakaze babona nalo mlungu and anything, so that is why bafila ukuthi badlelezeliwe. Uyabona, so manje bona into abayifunako bathi bafuna ama-refunds wabo. We understand? lo baba uhlala kuphi? yena ubaba lowo bekayazi into ayenza because thina sathi masiya kusongawuthi sibawa imali ethu basitshela ukuthi zange sikhombe ngesibhawu zange sikhombe ngesibhawu and yena abantu abalambileko yena ayenzile Uthini? yena zange sikhombe ngesibhawu abantu abakhe mabalambile yena ayenzile. Okay, alright. Alright. So we better What is good phasi sithandazo Yeah, yes, sengiyazi abantu into. abakhe nabalambile then siza kuba nendlela yokuzirebounda nasifika kwakhe. Nathi silambile. Yeah, because that's why I'm saying this, because most of you bontshela ukuthi kamane court. I-court these days ayisasebenzeli khe ngiyibeke njalo. Because ama-sheriff ungafila ngasuthi aberegisane ne-court because ungakhipha imali ama-sheriff ahlala angakheleli. Uyayazi into njengaleyo. So ama-sheriff ungalinda for 2 years bangezi noku-attenda, of which nje bona ba-concern ngokuthi bafuna ama-refunds wabo. So ngamanye amagama thina nje into esizoyenza siyokuzama ukuthi sithole ubaba simbuze ukuthi mhlambe yini into eyenza ukuthi anganikezi imali zenu, or mhlambe ukhona umbereko okhona owazi ukuthi mhlambe nokubereka let's say next month uthembele ukuthi nongena kuleyo side. So nina nisese interested nangabe unikeza any offer?
Wayesugeste ukuthi kuzoba nomsebenzi omunye wepelepele mara still azange washo nesona siyanga 1 month sifuna imali yethu still ukuthi bekezelani ipelepele yes manje laba ababekezelile bona still abakayile lapha pelepeleni uberekisana naye ngesakhono ngoba ihlonipha ngeke isaba and wayena uba rude nakithi enzile nabantu abakhe nabanye and uba rude abantu ukuze sifike lapha uba rude uhlala kuphi stand number sakhe nasasa emabhima ngqondana ne-Saint Joy mawuya ngakasibathona ubereka ngani usibeko nganakho babukabini makhelana umuntu onjani no yena vele niyashaya ngoba akabereki umuntu osekhaya naye ozama ngendlela zamanga but khona singokhona ukuthi mhlambe isolution yakhona mhlambe sizambhalela iDakfari ne asiyivaleni ngalokho sizomenzela iDakfari simbize ese nani sizokhipha idate ngubani on representer kuniphelela or bakhona abanye abangameleko la yeah ongakhona ukunirepresenta ngubani this thing sicela ukuthi yeah manifikako and then nikhulume into straight ukuthi kwenzekeni then at the end of the day kunani lapho i-contract lesayisayina akisiyibona nisayine kuweni i-contract kani engekhuweni ne ngiyiphi le thina-ke sisigodlo ne ukuyivala sizoyivala ngokuthi sizombhalela isamon nangithola ukuthi azoku-akhiyela angazi ukuthi mhlambe undabezitha idate ngabanini size next week part weviki ya nikhona part weveki sure ngoba yena umntazana lo sifonela kolo mina angi-understand ngoba thina langalela ubaba kina kasithole khona utheki thina singena ngophakathi labeya wathi yena uzokujamela umntwana umama loyo wathi okay uzokujamela umntwana wakho nishana ngoba yena umntwana wakho bekosezela wena bowungekho na wathi bengikhona wathi okay la ujame ngikuyeli incwadi wathi mina unganginikeli sathi umama loyo maqeda usinele incwadi wasiphekelela waya nathi la ubaba umntwana lo osifonelweyo nasifika lapho phakathi ngithi sithi kuye siyamtshela sithi thina asiyokhuluma naye siyomnikela incwadi nawe uyaphuma ukhamba naye mara thina sithe nasiphumako ngena wasala baba umntwana lo wasifonelapho bangaka abanye fresh basamone lapha kahle kahle angithi ngibaba loyo babusibeko umntwana lo wakubo angizwa uwandi singasho sithi bekuyi-admin kababa because imali zoke beziyakuwandi then uwandile nekwazi ahlala khona kungakuphi cabanga ukuthi before bakhambe ududo mfundisi ngemva kwesikole ineighbor yakhe okay mina ngicela ukubuza umbuzo ke ne this is just for a security reasons yini into enza ukuthi nifune imali leyo back kangaka oh okay nangumuphakamisi ithi from ngapho uma mhlambe uzayibeka inalo yes ma mina ngiyayidinga imali leyo ngoba imali leyo ngayiboleka kamalungu okay so lapho sibuyele ngayiboleka ngazi ukuthi ngemsebenzini and then umalume nje bengiboleka khona impuphu nje ngisakhona ukuboleka impuphu ngathatha 350 kamalungu ngisanayo
kanje angakayibhadali. No, ngikuzwile. Then abanye bona nina just nje nifunelana abanye. Amashonisa sabhatala edlulele lesibolekile. Oh. Nama